Tapumenta baka talutaka washing ilutaka sa baka kapitang ni kakuni lo malenga sa tiukin dono munua around ni baka dingo ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tibgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bayangani kinang gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gay baka loka tabiyo kaya na kauslo surua o tatni Kailangan ko na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosa nga no direct message virto, giri nga kina vitu sa iba vitu, tolo dio tolo, duon limono, se, o nga wali sarang ali tumiko may nanomota, e na dio maliuma, Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibot na kaya na kaya mo katalawa sing lebo siya mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Sengan dina ni karaw rawan na taka vaka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kavaka mamanta taka tuna bengaravi. O ya ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko nindraiva se senga ni vaka motoka kandau drena no tutu beto seki. Erto satu vakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento merto talavayani na nung ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 toluva diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli ena kenagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namun di taliboni diwan 21 toluva diwa ono saibarua. Ertong garap talangan ni kanalay wang sumburian ni nanomu yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tu nga toboy, simpang bakaw. Gay way dala tu kinambat. Koe serangan gori. Sonong na santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa namberata ni baga singalebu, kito sa nanggali baga kabingaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayong totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singalebu sa baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Indo tala na taban ni Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa.
Sendo moni,
tikuna hepatitis B. Ya sanga tuni bakilau ko en dona ka. Me adava ni ngele taura na hepatitis B test na madau sau. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tangu makikina na nito matubabali mana mati bakyo. Sakambi bikina manila indike bi kator na hepatitis B test. Litar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikomana www.sfhetbfree.org na kenay tukutuk matalilay. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu ve kemunda we California. Vima mani ruene kavi kina tolu ene singalewu ni lotilevu ve kemunda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote na Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. JJ's Food Shack. Etigo kevi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi nan dalos sa tabiok. Na kakana boga malangi me bakana steak baka loka kina coleslaw. Wee! Na karito sa wadha badina na kani kana. Kaya tigo talaga na nono specials and the lomo ni mga dawa. Daw tamba and na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Na bani manray pai kay na bungatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa ni Kinavato. Girit-rito sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Vio Tolo, Dundu, Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California.
kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Darungo di kinanabi ulu tanga bimbi. Kanda unrende na kanabi talonota ki sewa say ena matanalevu. Ulu tanga ni toso kiliu. May boyong giti kan daw velabeti. Romodan ni 7 na 10 miniti viti na bay Singatu City, 7 na 5 na 10 miniti na bay Singamuniti Emerke. Nadaboy kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romodan dundunga and radio bulan duma to San Francisco may kauti kanda batamay. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Ekunei ni ndua mana bayatini corona leni bunua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi rekti kuna mate ngona hepatitis B. Ongo ili wake na kenara ni betobi sena tobi kuna mate ni nada se liver cancer. Endende mendo kila ke sa tebi kwentiko. Me bakani sena soti ni kene bakatakela kila se symptoms bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51 sesi kobana nonda to website www.sfhepbfree.org. Ena muna ngau na nalevo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dabu menda baka talo taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak neka koni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka tingo ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Na vei matangali kaka na itibgina mebaka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwabalangin mebaka na steak gay bakay loka tabioka ka na coleslaw surua tatni kailangan ko bata na kaya na pie ng bani kay na manray o yan na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virto giringa kina vitu sai vitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale saranga le tomiko mai na nomota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawtalanga ni rito li dilibata kaya na kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California.
Samode,
rembeka na ngolani kivalilo te rupuko ni oso pakadadaka. Sen draki tembeka na itos ni mbula, kuo ni lenga sinu ingawa-gawa. Nana maki mai kina programu warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rungo na vima manione na kabini bugu lulu bei Kemundo e California, vima mani dua na singilewu ni lotulewu bei Kemundo e Viti, and a radio bulando wata San Francisco, me kauti kanta wata mai. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sila katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy, simpambakaw. Ngay way dala tu kinambata. Koe serangan kori. Sonong na santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kito sa berata ni baga singilebu, kito sa nagali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw buka singilebu sa buka kabi, e baraw tayo ito buka manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to ito ni ti, kanay buka singilebu sa buka kabi, may buka na buka sekera, na sui, ikatabu teke, roro buka lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Ito binunggu tati kuna hepatitis B. Ya sangat tuni bakilau ko ento naka. May adabo ni gila itaura na hepatitis B test na madao sao. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tango makikina na nito matubabali mana matire bakyo. Sa kabibiki na manila hindi kebi kator na hepatitis B test. Itartar mai kina taliboni 527 o lobituba 582 sa sikona www.sfhepbfree.org na kenay tukutuk matalilay.
mai kamu suka au senga nikila ni alikina ve au kobura ni kamida non ravosa con beauty au meu tuta utua kosolia vakarua no gunondomo ve koya konanuma na nomu beauty au kotau kilandia ni utani verrebuni ni lo mamu na wakilani sala sutaki au nala kovakayawa sarabeka belaki bunitaka sai wewe boli ningu sumuroni na
Beda kambela bota mana kango. Na dhabaya? O sabi wala ki baka lewe fom ni daka yo senga ni kilana dami o dakawa. O le malang katakatalangan yo senga tu ni kilana kisitaba o nasotaba. Kuni lenga enda ubi terlalu teki serangan ubi kaki tenggore na radio bulan dua bata. O ina program daba. Mai na vei longa niu. Rungudhi na 5 na kloko na vei kabini wa rumbu ka vei kemendo California. Tini karuna single wuni wa rumbu i vei kemendo i viti. Ngoi vei toko nikina na Connect Fiji Care. Endo na caregiving agency ni ngoni toke and na Limanan Rao Capital Mall, Suite Rutolu Rolima, Sacramento, California. Endo vingra wikina o mama ka vesi voseng langi. Radio bulan dua bata San Francisco. Bekoti kenda bata mai. Davoi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Daw rungo di kinanabi hulu tanga bimbi. Kan daw nrendre na kinabi talonota ki se usay ena matanalevu. Ulu tanga ni toso kiliu. May boyong giti kan daw velabeti. Romodan ni 7 na tinaminiti viti na bay Singatu City, 7 na tinaminiti ena bay Singamoniti Emerke. Na davoi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romodan dundunga and radio bulan duma to San Francisco. May kauti kanda batamay. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kanda o dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 toluwa diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ikanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa kinanomu mati ni katumba.
Nisikuwania wakia Tatan ramen naruwa Tangini longu nongu ita Mikuwa ni rawaya Kongura ura sama nongu ita Maya longu emasita tu Nisikuwania wakia Tatan ramen naruwa Tangini longu nongu ita Mikuwa ni rawaya Kongura ura sama nongu ita Maya longu emasita tu Saya Bobby, au nanga andre bo
JJ's Food Shack. E tiku kedi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana nono to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manrai pai kena bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibal nilo tinapuko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrakita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rungwa na bima manione na kabini bugu lulu bei Kemando e California. Bima mani duwa na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. E sengadina ni kara rawa na daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiku nindraiva se senga ni waka motoka kandau drendre na to beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni boli-boli ena kena ngona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni Diwan Dua Ono Toluwa Diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kena lewang suburia ni nanomu yaya. Mai na nondor to stoa kina nomu mate ni katumba.
Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana wayatini corona leni winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi retiku na matengo na hepatitis B. Ongoli wdaki na kenaroni betobi sena tobi kuna matini navengada se liver cancer. Endende mendo kila ke sa tebi kontiko. Me bakani sangu sotini kene bakatakila kila se symptoms bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngona kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter termai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Wasiri na muyambe mai au sina ya wakundukai mbeni kusumu ya baka mai bako eu ngaviko isaula eu manilili au kirenga me unga imbondali au lili au saini matengai naita siri eu ndaula wanga na lako mekua ono na mailenga ni siwi na koro kenero sala kongai mai no muita vina na sumi bondo bondo ya misitaka wakati Angani ko bela lizar mai bakalebo Mbetale bakalebo na vangu ameuki no sombu Kilanga no mitabinga na somi bonga bonga Au lili au lako Sabakana gula dhambe Endelani wai Sarea niko malolo Nakena irai Ramusombu sarayani Anda bangara sayani Dalibakan dua dalam bulan buku tak itu yang loyal dina tahu bala tak itu
samata senga walenganiana altandrai kemuni ikota ukeni mula uninongu ngalili suibotu nongu mula kama voa suma itrisa numubaka tulewa Tiani muria mawan rambalalu imbo ini kalau nindina sero tumai ematani tahu saki boli emamuni marabi soti modenongu seni rosi Saki boli enamamuni barabi saoti modenongu seni rosi saoti modenongu nandomoni saoti modenongu nandomoni saoti modenongu nandomoni saoti modenongu
Toka ni matamu meu tukuna e vakanga na singa Sengai tanda Dilavi au na matamu ngasa-ngasa Balun rabia mata kamida Sengata leni dua mena wasi witi iko Nemuna au marau ni maita laudaka Kemuto toka budi marama Au nama sulaka mau pula malamu Au kerea mekuni besau Au ke musaki-saki e besinga namba timu Ni kondendre mesa kua lanakana Behiko di marama Sulaka, bomula, pula malamu Au kerea, me puni wisau, na bomamu Na nomu ingai, bosa nina sarra, na kamata Sunuira, esarui wara rasa Sune bunda, makawa sarra Sarui wara rasa Sune bunda makawasara Suluira sarui wara rasa Sune bunda Isengai nambela ke o matani singa Biutu alutu meumole kiwaima Abakamuria sombudu na waini bukariba Nasalani waria na kingole kina Koronia sana au sana sivia Kibaleni mbula lebu mai Unindawa meula kiduruki Isale oilei Divana marama nasiera tiko bolikina Nondro tawi tobo erui kami kamida Oyandi Luciana oro Basimama kembulo umereia Nombunda bukotu meruana matawa Au bakandi kewa nondro toda kagaka Kilana elongu ni sana ngaitakan Dindangan nogumbada Erna buku mumbrau na marama malobada Oyandi Luciana ke roba semada Nisai
Mic test 1 2. Mic test 1 2. Mic test 1 2. Mic test 1 2. Mic test. hepatitis B. E kunei ndua mana bea tini corona leni bunua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongo ili budaki na na kenara ni betobi se na tobi kuna matini nada se liver cancer. And then remendo kila ke sa tebi kontiko. Me bakani se musoti ni kene bakata kila se symptoms bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kene telefoni 526 ono vituva 51 sesi kobana nono to website www.sfhepbfree.org.
JJ's Food Shack. E tiku kevi kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na bundi na ndalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak baka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talangana no to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandrai pai ke na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Girit-rito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibalilo tino puko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrak kita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rungo vina vima manione na kabini bugu lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Ongo na radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai.